नेपादेया कला संस्कृति तजिलेजी भाषा साहित्य छिगु मसिका ख अले थुकिया त लेंकाते गु मगाते गु अभिभारण छिगु एक अले थोय आज या त पोंके गु नीति या गु छगु पलाख ज्याजो चपाछे निवाख्य थिति हने बहपी अग्रस व्यक्ति पिन्था बनावे क पिनगु हे नुका दुनिया ख निनिकने याएको जी अले ठाउन थनसम पहा छायदी थुंको गुदु अवेक नाप नचिसन नुका दुनिया ख ब्याकेको हे जी अले नाप छौ विशेष व्यक्ति विशेष थौ चर्चा न याएको जी अले थौ या पहा जुयादी सक्वे जन्मजुमा विक्रमसम्म 2006 सालले सक्कोया धुलात्वाले गठामुग चरेखुन जन्मजुयादीम हने वहम भाषा सेवी राजदास श्रेष्ठ चाहिँ ठाउँजी पहा जुयादी अले वेकया हामापी अस्तमाया श्रेष्ठ व तुलसीदास श्रेष्ठ जुयादी दासा वेकयु लजगा कथा वेकला चाहिँ केमिकल इन्जिनियर सिमेन्ट टेक्नोलोजी चाहिँ ज्याइना दिएको खदासा वेकया थौकने या मसिका ध्यानमाला धासा वेक छम भाषा सेवी छम समाज सेवी अले छम राजनीतिक विशेषज्ञ जकमकुकी छम किसान न जुयादी वेक चाहिँ निगु दशक स्या अप चाहिँ हलिमे या थिथि थासे चाहिँ जना ज्यायना दिएको खदासा थौकने वेक झिन्या द विषय चाहिँ सक्को देशे जना चाहिँ थगु मातृभूमि या नीति चाहिँ ज्यासना जना दिएको दु अले वेक तना थन चपासे लसकुस याना जना राजदासु चपासे चिता लसकुस याना जना सुबह शकुन्तलाजु यो कोयको छिता छिगु ज्याजोले चपासे जिता सटा दिला छिगु हलिन्यंक वेचंगु तो ज्याजोले वेदे दस्कनले था अल्थो ज्याजो सोइचम्पिन दाजु जता कम्पिन तन जिगु अभिवादन जिगु जोजलपा हजुर सुबादु थो चैत्य महिना त्यासाटी छि हने बहम गुब्लेन लोमंकी मफैमा अलिठो नेपादेया सम टिशिलामा था अले नेपाल भाषाया सगु जो मधुगु प्रतिभा महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशिया जन्मजुगु महिना गुलिना व्यक्ति गुलिना ज्याइना वने तर वहे ज्या चाहिँ मनुते त मसिका चनि अले मनु त अमर जुइगु नीति चाहिँ ताई तक मामा तक छगु दसु बिहादीमा हने बहम भाजु गिरिजा प्रसाद जोशी जी नेपादेया छौ टिशा कथा दिसा कया चन गोजुला वेकला ठाउँ मरे ढुङ्कला तर स वेकला याना दिगु ज्या चाहिँ वेका चाहिँ जिगु नुगले अजना मनाचना दिएको दु आधा दिस छिसा वेका याता चाहिँ गथेना मसिका दि कथिना चाहिँ नेबोया दि सुबह शकुन्तलाजु गिरिजा प्रसाद जोशी छम नेपादेया अझ थामल सकुदेया छम सपोर्ट क्याम छ जिगु त्वाले जन्मे जुम वेक होला वेक यो छेउ जिउ खने ढोक जिउ छेन वेक यो छे वो छम जिउ लागि आदर्श पुरुष छम साहित्यकार नेवा भाषा छम तजिम साहित्यकार वेक चाहिँ बहु प्रतिभाशाली हैन वेक त थौकने चाहिँ महाकवि रे वेक यो कहे कविता वेकलन चाहिँ दिउदु कविता जको मखो वेकलन प्याखम बाखम नाटक समालोचना साहित्य विविध खेले मेन यो कहेको बामाला मे चाहिँ दिउदु अझले वो छम चाहिँ जिउ नेवा साहित्य छम धरोहर क वेकेटे जि छम अभिभावक रूपे छम दाजु रूपे छम गुरिया रूपे जिते स्कुल सेनानन्द दिउदु वेकलन जि नेद च्यादु दुबले सकुए चाहिँ भाग्यदय माध्यमिक स्कुल दाउदु जि अनुभवना न्यु सोङ क्लास उबले वेकलन नसेना दिउका अंग्रेजी व नेपाल भाषा जि नेद च्यादु दुबले वेकलन जि त तैदिउ आटकन लोमा ए राजा नेवा भाषा कविता चोयमा खलनाटका कविता चोय सेन्डे दिउ जि नेद च्यादु दुबले जि आटकन लोमाला अटन सम्म जिउ लागि वेका आदर्श पुरुष ख वेक यो जन्म नि आए ठय वेगु चैत महिना द्वादश कुन दु हैन अध्ययन दसन जि न थाउ फु कथा वेक यो जन्मदिन जिउ थासे हनचना थुसिन छु ज्याजो यागुजी अले सोड्द न्य जिउए थासे वेक यो छौ छटान जिन्तया अले छि ये नेपादेया तस्क हने बहमा शताब्दी पुरुष अले सत्यमोहन जोशी जिरा छेचक छया ओ छटा उला दिल उबले चाहिँ भाषा निभा जे चाहिँ मथुरा कृष्ण सामिन चाहिदिल जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ नापनाप मेपिन त अजिपिन साहित्यकार त होया गिरिजा प्रसाद जोशी हो छटा जिउ छे आटकन धनी वनन तना ठुकठन जिउ वेके त सम्मान यन्चना वेके छम त रम जिउ लागि गुरु नंख जि तस्कै लेता वेके जन्म जुव जिउ जन्म जुव ठा छौए त्वा छौए दे छौए हजुर हजुर हामा कथा छिसा नालादी अले थिथि ज्याजो चाहिँ जुयाचंगो दूध कान दया दिल गु वेकैपटी जन्म 1995 साले जुगु खतर मते वहाँ वेका चाहिँ पी गुदया वर्ष चाहिँ मडगु जुल अले वेकै लजगा कथा वेकन शिक्षण पेशा
हेनादेखो दु तर वेकै छिसमा लिक्क लामा छि वेकनाप सम्बन्ध दुम जुया चाहिँ वेकैपट्टि व्यवहार वेकन यानादेखो वो भाषा नीति यानादेखो सङ्घर्ष याद चाहिँ गु कथा चाहिँ छिसन हेवयादी सुभाक नचित गिजब सजोसी महाकवि जुया न वेको व्यवहार ठुली सिम्पल ठुली साधारण वेको चप्पल याना जुई होला गुब्लेन ताई सुट फिना जो जिम मख होला उपाय ढम कवि जुया न वेको शिक्षण पेशा ख जितन बंका दिल स्कुलले मेमे स्कुलले न योको बंका दिल गुब्लेन सरकारी जागिर रन्दै दिल तर वेको न्याठा न्यागु ज्याया सा न्याठा वंश चोयो चाहिँ गुब्ले मोटोटो चोया चुन्यो न्याब्ले चोया चुन्यो होला आज चाहिँ 15 वर्ष तक जी सको देशे चोना उबले जी संस्कृत बना उबले जी निनी खंका तले छवे तले जोली वेको थुली साधारण जित खनकिन थ किजा थे याना ए राजा वेको शब्द हे थन्यो नाइसे जन थन्यो हला यही फिसे च जित खनकिन राजा टकटाई हला जिङ गिजा दाइ था दाटा तर वेको छम जी गुरु ख अलि न्याम मनु नापन तस्कै माया दया यही मस्ते त वेकला स्कुले बंकी कला स्कुले बंके नुका हन जिमटा चाहिँ 5-6 बजे जुलकिन बहनी छठा मुङका गुब्लेन चुक्के गुब्लेन छौ कोठा तया अलि ज्ञान विज्ञान यो विषय कला जित चाहिँ शिक्षा बिएडी कला उ कोठा मस्ते त आखजको बंकी मखो वेक संस्कृति कला धर्म अछिन चाहिँ सांस्कृतिक होला वेक मेन सेनाडी प्याखा सेनाडी मे हाले सेनाडी हार्बिन थायो सेनी एकदम बहु प्रतिभाशाली प्याखा केनाडी नापला चाहिँ थौकने टिभी थौकने मरु नापाकला थौकने चाहिँ टिभी अले पर्दा प्याखा ढाउ दुकान था था से तले दबली अले वेक न पर्दा प्याखा केनाडी थयन नाटककार जिया मिटाडी होला हिरो जिया मिटाडी मेन थमै चाहिँ मेन थमै हाली मस्ते तना सेनी मे हालेउ थौकने सकवे गुलिन भचा सशुपिङ कवि मे हाले सपिङ प्याखाउली सपिङ हार्बिन थाया सपिङ संगीतज्ञ कवितहरू 80% होला वेको यो प्रोडक्सन हजुर उलितको भन्थे थाउको जीवन काले चाहिँ वेकल साहित्य या पुसा पिना दिल सको देशे थाउ चाहिँ वो सयाचंग थौकने भयचंग सको देशे होला अझको सको देशे जको मको येन वेको छाया 60 वर्ष न्य मान्छो सजी मोज मया ढका त्रिचन कलेजे साहित्य सम्मेलने वो कविता बना ठुली प्रभावित यात बने त वो प्रथम पुरस्कार काल कविता हजुर 60 वर्ष नि होला अले अझ जोले चाहिँ वेको चाहिँ थौ सकै जको मको सकैमा थौको नेपाल देश यदि नेपाल भाषा जको मकुसा वेको चाहिँ विश्वव्यापी रूपे प्रचार वेको तस्कै साहित्य एक हन साहित्य जको मकु वेको साहित्य लागि जको मकु वेको साहित्य उके दर्शन नन्दु होला वेको चाहिँ छु चाहिँ राजनीति न उठिकहे दु राजनीति पार्टी वेको गुब्लेन जिम मस्युका लगे तर वेको थुली राजनीति सेना देखि होला मनु त चाहिँ एकदम प्रभावित होला वेको यो चाहिँ समाजवाद प्रति वेको छ क्रान्तिकारिता ल्याउ जको मको चाहिँ साफा क्रान्तिकारी डालके बाफु यही म बन्दुक जनीमा ओ मको वेको क्रान्तिकारी छ परिवर्तन है होला छ चाहिँ नु सोच है छ पोजिटिभ थिंकिङ सकारात्मक सोच मस्ते त उ कसम वेको बोलन के हो हामीसे न्याउ खलास सकारात्मक सोच या हो देशको लागि माया माटका टाइममा वेक अबकै छटवाजा जिन्याङ के छिता होला सुचै दिउ वेक यसो जिगु निन्ती मखु जियान लिपाया निन्ती लुआना माया त वया जिउ लागि मखु जियान लिपाय लागि जी लुआना माया त वया फोखो हे जिगु जीवन फुसा मे पनि निन्ती लुया त वया फोखन जिउ जीवन फुसा मे पनि लागि जी लुयारका होला अठे जुयाउन व्यावहारिक रूपमा 49 वर्ष डुब्ले वेको मन्तकाला एकदम कलिलो उमेरै थाहा छ हिसाबन छ कवि लागेला आमन त थमकन 70 80 90 वर्ष तक मै सत्यमन जोशी 100 वर्ष लागे जुंगला यो छ गौरव यो वेको थन्याम कवि 49 वर्ष मरु टाइपले तस्कै नुगो खो कला सकुशान जिजको मको सकुशान हजुर अनि उमेरे अनि म बाना लावेको कला फिजिकली न तस्क होला ह्यान्डसम खलाइङ न उलिए यही पु मस्तनापम भेलेजु सुनापल बाटो जु हाल जु गुने म खन्जी होला अनि म मनो 49 वर्ष मरु तर 49 वर्ष मर्या न ऊ उमेरे वेकन 70 वटा नेगु त्या 70 वटा प्रकाशित दुका वेको कृति बाखङ खला प्याखङ नाटक काव्य खण्ड काव्य महाकाव्य तक ल दक्ले लिपा हो वेको महाकाव्य लोमा दाउ ल तस्कै बांग्ला उत्कृष्ट ठुके फिलोसफी नन्दु ठुके राजनीति नन्दु ठुके सामाजिक जीव व्यवस्था दु जीव निवास समाजे थन्यो नक्सा वर्णन यन्तौ दु ल अले मनु त छक्यो लागि मयाउ तेका ठुके मुख्य शिक्षा हो होला देवजको कमेन मनु त सुखी जीवको देवाइ लागि मको देवा छौ सुख यो साधन ख तर देवा आफै सुख मको छौ चिरङ जग ज्याया सम्म त सुखी जीव फुटायो ठुके बालका एक न तडु अले थोए लोमा त ची भक्तपुर है मजदुर नेपाल मजदुर किसान पार्टी थायो ढुकला हजुर वेक यनाय सधे कमरेड नामन बिजुचे वेक द जिन्थो सफल लाना होला पिम याउ सफु वेकम फुकेसन थ कार्यकर्ता त बंगलजी वंका आले चाहिँ छम सुजुला जित कवि होना वेकलन चाहिँ वे किताब बना खे भाषा होला
गिरिजाप्रसाद जोशीको लोमा परेपछि तका ओके विस्तृत विवरण याना अब मजदुर पार्टी किसान मजदुर पार्टी ठिक्यो बुना ओके विश्लेषण याना हला समालोचना चौठायो चिरङ खमक त हला त्याबले नेपाल मजदुर किसान पार्टी छिक्न सिउ छ समाजवादीहरूले हुन चम सिद्धान्तनिष्ठ हला छौ चाहिँ निष्ठावान पार्टी वेकअप सन थोक कविता त तस्क मूल्याङ्कन याना हला चैडियोले वेको गुपा नन्दायो ठिकै सिधो हजुर पक्कै न वेका युपति गुरु अल्पायुके मृत्यु जुगुदु तर वेकला याना दिगु ज्या या चाहिँ ता इताको मापिन्सन मयाको चाहिँ खनेदया चंगुदु होला बालागु ज्या भिंगु ज्या या त चाहिँ ता इताको मयामा थैगु 14 रुपैयाँ खनेदया चंगुदु तर वेका अल्पायुके मृत्यु जु चाहिँ जिउपति नेपाल भाषा नीति चाहिँ छ अतुलनीय खेती हे ख तर वेक दया चंगु दुसा माना चंगु दुसा अझन झिकु भाषा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण जुइ ख कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय तकन झिकु भाषा झिकु साहित्य चाहिँ थेना गुलिना जुइ मागु ख वो जुइ जी तर वो अल्पायुके मडुगु ज्या चाहिँ वो मजुगु जुल तर वेकन गुलिना याना दिगु ज्या त गुलिना वो वेकन पुसा बिना दिगु दो थौकने छिस गठिना चाहिँ वो वेकन याना दिगु ज्या या त चाहिँ गठिना चाहिँ कया दिगु दो योगदान या त चाहिँ वेक यो चाहिँ तस्कै जिउ जीवने प्रभावित जुका खला वेक न पनि योको नापन चने मखला जी चाहिँ 15 वर्ष डुबले सको देश तो चाहिँ वया आखा वया पद्मोडा हाई स्कुल ये चना हला पेदन याद खुद अनचना अले जी चाहिँ अमृत साइन्स कलेज आइएससी बना विदेश बना सोभियत संघ जी चाहिँ केमिकल इन्जिनियरिङ बना अथ जुले वेक न पनि स्वाप भन्छ तापाटका छु तर तपा सान चाहिँ वेक यो चाहिँ जी साहित्य बना गनगन बना खला वो बने भले वेक थुली प्रभावित के आजु जीवन गु जी हना चना यो कोही वेक यो जी त चाहिँ फिलोसफी जुल वेक यो चाहिँ राजनीति जुल वेक विचारधारणा वेक यो चाहिँ साहित्य थुबने भले तस्कै आनन्द हो खला वही लम्फु जीवन चुनका जीव जीवन तरंग प्रभाव लान्छौँ माम्बो यो प्रभाव उली दैमको माम्बो वेल जित माया दत तर चाहिँ जीव जीवन हनेगु ले होला गु ले जीवन चुना वेको यो कोही प्रभाव दुका हजुर छिगु जीवन हेला दगु हे जुला मलाले सक्को मि पिन्सा चाहिँ वेकै त गु कथा नालादी अले वेकै प्रति धारणा चाहिँ छुदो अन चाहिँ जिन ध्यान नखला वेका छम चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारामा मुनो अर्थ जुले उबले चाहिँ वेक यो समकालीन अवस्था होला नेपालले पञ्चायत व्यवस्था वेको विचारधारा पञ्चायत व्यवस्था तस्कै हामीले मजुका वे चाहिँ समाजवादी विचारधारा हुने म होला शोषक जीव समाज वेक छुटु न्यू वर्ग दय छौ शोषक वर्ग छौ शोषित वर्ग हजुर वेक हामीले शोषित वर्ग हामीले किसान होला गरिब त सको देश 90% जी किसान तयक होला वे समाज जी हुर्के जुया वे समाज वेक हुर्के जुया दिल स्थानीय बनी तक किसान तय अन होला ज्यापुट ताइमको जिम्दायक होला फुकन श्रेष्ठ दोसन जयपी का बि जयपी 90% अले 5% त अनि चाहिँ जमिनदार त ढुका वो 5% जमिनदार त 90% किसान तय त छौ चाहिँ शोषण यो माध्यम देख तलका होला विवो बाली फुकङ होला दुकाइगु भरपाई छौ चोस सम्मो नेरका दा ओब्ले काइगु अथेना मनु त चाहिँ थावे मफु होला वनिउ न मरु वंके मरु होला गरिब किसान ते अथ जुल्ने वेकल मुख्य वेक यो चाहिँ छोटो गरिब किसान ते त शोषित वर्ग त थकायो वेक यो मुख्य अथ जुल्ने पञ्चायत व्यवस्थाले मिले मजुल पञ्चायत बिना चाहिँ गरिब त गरिब हेर्न त अल जक छि तरन जी फै जिमा फै जिमोजी आ फै अनि हो तर वेक यो छु मको गरिब किसान ते के वेक न कविता चोसाम बाखन चोसाम प्याखन चोसाम यहाँ पनि वए विषय वए जीका गरिब ते त किसान ते गएन थकायो छिपिन लुआउ अझ वन आवन यान्दी होला बुद्ध नुगा ढाउडु वेकयो खला मन्त्र ढाउडु खण्ड काव्य त ओके डाइरेक्टली दन दन छिपिन द होला गुली दिन चुन्यो तो अधिकार ढाउ अठे वइ मुखो छिपिन लुना वे बारे उ कथा आह्वान याना गरिब किसान ते लागि योको चाहिँ वेके त सको देश चम्पी शासक वर्ग ते मय हतसको अले 49 वर्षे 36 साल जो छौ काण्ड वे काण्ड चाहिँ सकै छम मचासित छम प्रधान पञ्चायत कायम छ होला यो हत्या जुल तस्कै चाहिँ दुःखपूर्ण घटना ख तर वो हत्या त कया वे क छम टीचर कला वन छम चाहिँ साधारण होला कवि साहित्यकार वे के त वो झुटो आरोप लगे न जुनाइक लगा वो हत्याकाण्ड जेले इनका थन्जन स याद न त वे के त कला तो लाउ लुसे बिचे पिन दुछै हो वा खैक सहन सयम फेक अले छकन नापा वे क चाहिँ नापाले साइकल के उ चल नापा कला मोटरसाइकल थाउली मो अनि वो साइकल गोटला वे क तुटी छौ खाडु दुका वे खाले चाहिँ पुलिस स्टेशन जेले दुने थाप्जको थाना लाकमा याना ला वो खाले चाहिँ लिपा क्यान्सर जिया
प्याहलका मुद्दाले वेक ट्याका प्या झाला छ वो दोषी मखु निर्दोषी बने त जेल यांका यात न याना हला थोकस वटे चाहिँ शास्ति यात हला वेन सहाय मफय का हला वया वया खय का मुलु दुछै पिन दुछै ला अठ्याना वेक मुद्दा त्या प्याहल त प्यावसा वो खाल याना खला वन चाहिँ लिपा रोग लाना हला सो चाहिँ चाहिँ छ क्यान्सर जे वेक मन त धाउने न थोकन पञ्चायत व्यवस्था वेक लितु लिला चाहे वेक विचार धार्यो याना वो व्यक्तिको लागि मखु वेक विचारधाराको वेक लिन दिला समाजवादी क्रान्ति कम्युनिज्म में बार हला वो राजनीतिक पार्टी लगे मजसा राजनीतिज्ञ जी तो राजनीतिक पार्टी लगे जी मार मरु दुनिया चुनाव साहित्य चुनाव क्रान्तिकारी जी वो अठिकसा वेकल चोयादिगु साहित्य गुलिन सृजना तदु सुजनताई नीति चोयादिगु खला हजुर फोकै जनता का छौ वेक यो थ लोमा माका बे छौ जी श्लोक बनान्यङ के हला वेक ईश्वर यो चाहिँ अस्तित्व त स्वीकार भया मनुतेसन थन गुली सुख सियाचन गुली दुख सियाचन त जीव समाज एक शोषक बग्रतेसन शोषण या नए मनुतेसन दुख सियाचन ढाउ एक धारणा अवे धारणा त छौ श्लोकम पिबै ओहो डेकल दुख सुख मनुख देवन थ डेका त गुमखु सुख गन वल दुख अनहे वल मेथा स ओ गुमखु सुख गन वल दुख मनुतेसन 90% मनुतेसन नेपाली दुख सियाचंगु ओ देवन बिउ मखु आ जीव धर्मशास्त्र छुराइ राष्ट्र सम्बन्ध दुखी जुल सम्बन्ध चाहिँ होला रोगी जुल व अछिन जुल राष्ट्र उठे छुराइ छन् पूर्व जन्मे पाप यान होला अठे जुनि छन् दुख सियाचंगु आ मेउ जन्मे छन् चाहिँ सुख सित धर्म या दान धर्म या कर्म या दै होला थौ जीवन भर चाहिँ थ बौ चाहिँ सुकुली देन ना सीसा वो लत्याबले एउटा खातो दाने मारे अन्य जीव संस्कृति धर्म दो आ ओके यो विरोध भएको याना तो देवम बिउमको छिटो सुख दुःख मनु त सय 10-15% मनु त सुखी जी त 90% मनु त दुखी आयो ठो समाज होला ठो सामन्तवाद न भएख पञ्चायत काल न भएख होला आ थोंकने साम्राज्यवाद पुँजीवाद गोएछन् हुन भएख उकि वेक न्याबले ठुक्यो विरोधे वेक चाहिँ लन चौख अर्थ जुनि वेक चाहिँ छम चाहिँ तो जीव धर्म थोक मनु त सुख दुःख याइ मको मनु त सय बिउख किन थोक म शासक वर्ग तक इमी विरुद्ध लया मारेको वेकमा सठेका छौ हजुर सठेका जनताय नीति वेकला सठेका दिला जनताय नीति हे वेकला साहित्य रचना यदि दिला ल वे विचार यो कारण चाहिँ जनताय नीति हे थगो जीवन न पाना दिला तर वेकला गोलिन संघर्ष याना दिला तर छ्या वो जनता चाहिँ ठुइका चाहिँ वो युपा चाहिँ हे मफ्त जी वो जे चोंदु नपसैलाई यो कोयो कोयकला मनु त छुरा छ स्वभाव यहाँको दस मगायो का गुली सुख जछि एन मगा दुखी जियो ओके छौ ट्याकेमा ओके बुद्ध धर्म छौ दाइ ठके गुली दु ओके सुख दिया दिस होला आशा या ठेके जो होला टार्गेट तेमा न्यने उने तर देवै लागि ब्या उने सुख लागि ब्या उने सुखले जिन्दगी भर दुख सिया दुख सिले सुख लागि दुख सिए सिनाउन ओ यामते सिके गुली दु ओके सन्तुष्ट वे के न भए अझै नापा छिस राणा काले सय दिस होला पञ्चायत काले सय दिस चित्र हृदय सय दिसम प्रेम बहादुर कंसाकार निवा भाषण चल्लाका सर्वस्व हरण याना जेले कुनै के होला चन्द्रमान मास्के सय दिस कलाकार ओला योको छिन हजावन नि छसम्म चा उठाउला कला छित मगा उठाउला हजुर हजुर पक्कै आ छिचन थौकने न्याउ चोसन यो कविता नाप कविता चोय मयु होला कविता चल्के निवा भाषण चल्के नाप चोय मते ढका धाइ दास आ चाहिँ चोयमा चो ख्याडु जिम्स प्रकाशन याना बि योको छिन हजावन सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा होला आ छि चाहिँ प्रधानमन्त्री नजी फुठौकने राष्ट्रपति जी फु नापै पाल्न मरो पञ्चायत पाले जुजिए ख जुजुला झिजी फैमको ट्याबले थोचो तरंगु हला परिवर्तन भयो क अब वेकअपसन गु याने दिला थो क्रान्ति हला समाजवाद पखे भनेमा क्रान्ति जीमा ट्याब यो को क्रान्ति जु दु क्रान्ति रेल आफु जके याने कि जीव चेतना जनचेतना यो को न्याजावंग तर एन मगाने आ मेवा मियतिन सिन्जना दिलजी छौ अफिस है बालाजी बाईपास है निवा भाषण नुवाटका निवा नेलवाटे त हटकेली जोना नेमतको कुनै एकल हला तो ट्याबले राणा शासन पञ्चायत शासन गु विरोध याना आ झिला गणतन्त्र वर्ल्डका खुशी जियो आत्तकन नेतला शासक गए तिनका सहित छ नेवा देशे ये देशे सोनी गले नेवा समाजे नेवा टेसन थथो बिचे नेवा भाषा नुवाल तका हटकेल तया जोडाएको किन छु उपलब्धि जुल न सरकार त छु उपलब्धि जुल न देश त छु उपलब्धि जुल न जोडाइको बिच छु जुल हला ठिकिन छु सबै मनुष्यताको प्रोडक्सन जुल हला उकिन छि चाहिँ लया माने गुण ल्याउ सिमरन तर छि चाहिँ नपसै योको चाहिँ न्याजाउना चंगदु के छ चाहिँ
ह्याउना चंगु ख केना चनु बले ठो राजनीतिक जागरण वया चंगु इले चाहिँ छु धाते हे नेवाटे दथि चाहिँ राजनीतिक जागरण ज्या चंगु ख कि मखु वा सुना चाहिँ इम्त चाहिँ छेला चंगु ख वसकन धया बिसले छेला चंगुले यो कोइ दु होला थौन जको मखु छेला चंगु होला 250 वर्ष न्यनिसी होला जब चाहिँ झिउ नेवा गा सोनी गले होला पिन मनुत वया होला झिउ चाहिँ थोडे स्ट्याकल उब्ले निसी नेवाटे त दमन याउ ससु पिन्ट पछि ढिवा दु पिन्ट बुद्धि दु पिन्ट चाहिँ नेवा ढाउ छौ चाहिँ जाति जको मखु ठचौ सभ्यता ख ठचौ राष्ट्रियता ख ठचौ संस्कृति ख आ विश्व हलिमे नेवा संस्कृति थुली तजी आ तकन नेपाले गुली त टुरिस्ट वइ होला वो फुकन झिउ नेवा तेउ संस्कृति सहित खोपे सहित यहाँ पोलो दरबार खला थोचे फुक तटरङ फलाङ्गु कलाकृति त होला यहाँ देश सहित सकोय सहित बजार जोगिनी मन्दिर मणिचुर तो झिउ ऐतिहासिक न ख ठाउँ पनि दया चोङ न तो झिउ संस्कृति सभ्यता कला कौशल तो थुली तजी होला थोचौ नेवा हो ठफुक होला 90% नेवा नेपालले गुलिन सभ्यता दु संस्कृति नेवा हो आ ठो चाहिँ झिनेवाट अथ जुली ठो नेवाट त दमन या उठा छौ चाहिँ नीति जेठा चाहिँ गु चाहिँ ध्याबले पचा बामला बाहुन बाडी नीति रहि बेटकला वेकअपसन छौए जात छौए धर्म छौए भाषा नीति गु कै छ न ओ चाहिँ मिले मजु अथ जु या थौं कने नेपा मितेस दुखसिया छ नेपा दे चाहिँ गरिब मखु नेपा मित दुखसी मापि मखु तर थो नियत याना छौ जाति छौ धर्म छौ भाषा गु नीति होइ छ न वो निवाटे त दबेन चोंगदु उके विषय छ संघर्ष याना हुने मानी जब फुक्कन जाति फुक्कन भाषा फुक्कन संस्कृति उलिए मान सम्मान प्राप्त है अले नेपाल दे चाहिँ धाटे समृद्ध सुखी जी गु तया दिला बाहुनबाद लादे ज्या चंगु दु सोने गले चपेन गुलिना सम्पदा त गुलिए न तमी जुया चंगु ख वो चाहिँ दक्को चाहिँ नेवातेको ख तकाको ख निथना चंगु इले चाहिँ जिसा चाहिँ सोने गले तत्त खाको छे देखा चंगु अले वो छे बाला बित चाहिँ पिनि चोपिन त मनुते त थ्याबिया छ ठो थौहे थासे थहे चजुइ त चाहिँ नेवा तहे अग्रसर जुगु ख कि वा छुकार न चाहिँ ठो खनि दया चौजीमा ठो चाहिँ थौ रहरम बिउ मखु खला थोचौ चाहिँ सरकार यो गुपट्टि नीति न त तया मला मनबाटी नीति उकिन चाहिँ छित नेवाटे त विस्थापित या सुनि जियोट रूपन यान्छौं भाषा गत हिसाब राजनीतिक हिसाब सांस्कृतिक हिसाब छित चाहिँ नष्ट याना थियो त चाहिँ छित कोठेला छित थन विस्थापित याना पिने भया राज्य या हो ओछौ अहंकारवादी छित चाहिँ बामला भाषण तस्कन ताला से फासिजम क कति नापा हिटलर न एउटी जाति थायो छौ जाति दु इमी वंशै नास्या याना वन चाहिँ त अठे थन जित अन्य फिलिङ दु छौ फासी जम्यो थन चाहिँ वया चंगु गन्ध होला छौ जाति त नष्ट याना छ नेवा जाति चाहे वो तजिउ जाति सांस्कृतिक दुपिङ सपिङ सिउपिङ थुपी मन्त्र किन एक छत्र याजिल वो हिसाब थन चाहिँ नेवाटे संस्कृति मासे याउ ओ बाइपासे ल तब्या याउ हिसाब छे मनु त सलन स दनिसिन चोंचों छे थुना छेउ अदालतन थुनेमा त आशे थाउ छे बल जप्ती यान्छौं थोला छौ चाहिँ होला न नीति गत हिसाब हुन त न उकिन थो दमन यान्छौं दु गु नकति नि थिस थायरि ल बालाजु बाइपास चाहिँ ल तब्याके जनता छे वनि उठका तर निवा हेलवा निवा नेतायुपट्टि चाहिँ गु प्रपर्टी दु त चाहिँ लेंका चाहिँ जनता जग्गा प्रपर्टी चाहिँ याठियाना छ नदाके खवया चौं दु उके सत्यता छुदो ओके चाहिँ सत्यता जिन जना छम पास पनि जना बोले वो खेन सत्यता यको दु ठाउँ प्रपर्टी बचाया त हामी पनि सेंक्यौ होला त नेवा जक मको अति खसा नेवा त्यसमा स्वित विश्वास यावलेस जिस नेवा धका गु थ हेलवा धका जिस विश्वास याना चाहिँ छगो थासे थिएन आला छु जुइला धका गु विश्वास कया चौं मला ठीक जो उके लागि संघर्ष जिया चौं दनि नेवा त लिचिउला मोर्ने उके लान चौंगै दनि अदालत उना चौं दनि समाज उना चौं नि सडक प्यावे चौं दनि ओ छनला सत्यले प्यावे नि होला अट दिनु के ग्याम आउ मरु लिबाइ मखुला लिबाला गुबले लिबाइ धाउखला थो ऐतिहासिक प्रोसेस का शकुन्तलाजी तो इतिहास थियो ऐतिहासिक प्रोसेस ठाउँ पनि पर्पन जीमको गु चाहिँ हजारौं वर्ष निसी वइ चंगौ आ छितो छि दिबान छु नेवा राज्य जीमा त नेवा राज्य जोसा होला नेवा संस्कृति नेवा कला थियो सभ्यता बचे जिरा वडु तर थो चाहिँ ठाउँ कने जीमको के लागि छि संघर्ष यानमा गरे भाषा लागि 1600 वर्ष लगे जी ओलिबात थायो चाहिँ मको छि थौल नेउन चाहिँ मा खौल नेउन चाहिँ मा कने जी कंस जी पेनन जी तो राजनीतिक परिवर्तन थायो तुरन्त वइ मको होला अरु जुनि थुके छि चाहिँ
जिछा लिबाई मखला तकाने सतया दासा गुलिना ठाउँ कने चाहिँ सोनेगा केन्द्रित ज्या चाहिँ विकास निर्माण ज्या त ज्या चंगोदु चिगुपति निवास सम्पदा त छेतिया ज्या चंगोदु तर चिस आ सल ठेका छन् तर चिगु सन्जना चंगो मरु गु ज्या चाहिँ रोके ना चंगो मरु यानाय चंगुदु तर वो सम्पदा मडे ढुंका लिपा हाकना डेकी माला दासला अपो आर्थिक क्षति जु खनिदा त निसा ओले ज्या चाहिँ लिबाई मखला तका जक निसा त वो थाइ दुछि ठीक जु तर पारे लाल्ले हुन चंगदुका छौ इमसन चाहिँ सेंगेट सय चंगदु चिसन चाहिँ देकेट लाम वन चुनाउ डोकला ओकिन चाहिँ ठोछौन चाहिँ जिउ विजय अवश्य जी संस्कृति लिने सभ्यता लिने जिउ नेवा संस्कृति नेवा सभ्यता मन नेपाली है मन नि नेवा संस्कृति नेवा सभ्यता नेवा कल्चर हाउल छौ नेपाली ख्वापा ख त जि नेवा टे उजक मको राष्ट्रिय वे ख ओकिन शासक तेसन त ठिके मालिकी नेवा संस्कृति नेवा टे उजक मको नेवा भाषा नेवा टे उजक मको नेवा भाषा गुली साहित्य नेपाली यागो ख नेपाली एउटा वो ठुल भाषा अल छन अन्य पिङ वइ उक्यो लागि झिस सङ्घर्ष यान्चना त राजनीति रेल परिवर्तन जुजु भने तर झिसन नपु चाहिँ बाल्न जन भाषा हला थान्या पिङ कविता दु हला दुर्गालाल दु हला जनकवि वेकन क्रान्तिकारी कवि वेकन सठवेका चंग दु मथुरा कृष्ण साइमे दु वेकन उपन्यास तो सा वेकै दुने सामाजिक हला संघर्ष नवेकन किन चोक दु बोकट ने जाउने ढका उकिन छि चाहिँ हटो साइडमा अवस्थामहरु बचत टाइम लगे जी लिपा ल्याफु तर लिपा लासा मला लिपान बाल्न थाहा छ वो बाल्न हो हजुर गु गिरिजा प्रसाद महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशी जुयागुपट्टि विचारधारा त कया छिस खलबला याना गुजुला अले वे कयुपट्टि यो विचार ठाउँकने जुया चंगु उपस्थिति त छिस तुलना याना खलहाना गुहेजुला आज मेगु छ न्यसता याचना जी गुछिस साहित्य उत्थान नीति नेपाल भाषा उत्थान नीति छौ शिर्पा निसोना दिगुदु कुत राजदास साहित्य शिर्पा थुक शिर्पा निसोना गुयुपट्टि तातुना चुख पुस्तकन व्याख्या दिसा सुबा शकुन्तला जो वो तान्य छौ ठ गिजा महाप्रसाद महाकवि गिजा प्रसाद जोशी समालोचना राव सफु छौ हला कुट पिका क पाखेम प्या हो जुला ओखन तिनी हला थिके सम्पादन यान दिम विमल ताम्रकार जो कुट पिका क या हला नायो वेकना पम बिम माछन चाहिँ विष्णु केशरी ताम्रकार हो विमल ताम्रकार मिलेजिया कोही पछि कुट पिका क नेपाल भाषा यो कोही सेवायान चंग यो को सफुर पिकान चंग हला उकियते टेवा बिउ हिसाब हला छन्नेवा चोजको चयाना मगाट हला वेत चाहिँ सफु प्रकाश ने पिन्त इमतन ग्वाली आमाल चैपिन्तन ग्वाली आमाल हला आजिन चाहिँ सफु त यक्को गुली प्याउले यक्को सफु न्याना इना चुनाउ ढोका छथौं पनि चाहिँ सफु न्याना बनि पि मन त तन कम जियाउन नेवा भाइ लाई पि मन त कम जियाउन अटे जुनि झेसन छुटे बचे आमाल त टका व हिसाब ठौं पनि न्यागो सफु प्याउ सान जिम 50 60 100 वटा न्याना अथवा महाकवि हो समालोचना हला 200 वटा सफुला जि इना बिन्न ओके 200 वटा इना बेले 50 जवान जको बालक बौसान हला छिउ चाहिँ चाहिँ साहित्य थावे थायो जु छौ हेतु अले अब सफु मन्याइ बेले सफु चैपसन चयो बन्नजी हला अठे जोनिन जिन चाहिँ जबरजस्ती बंके माटो हला छ्यात तो चाहिँ टका वो सफु चैपिन्तन प्रोत्साहन दियो हिसाब कुट राजदास साहित्य शिरपाटक छौ नि सुनाउ ढोका हला थुसी 50000 दक्ले नापा गुली सफु त प्याउलो थुसी हला चिन्छ सवो पि छदयो हला जिउ दे गुलिन सफुट नेपाल भाषामा प्यावे कविता नाटक प्याखम बाखम ह्यावे जोसँग फुक्क मुना छौ चाहिँ जेसन निर्णायक समिति देका वेक पछि न्याउ डक्ले बांलाउ सफु पिक्याउ ओ न्याउ मध्ये डक्ले नापन लामिस्ट 50000 नेरो डा शिरपा बिउ अले पेंगु गु चाहिँ हला उत्कृष्ट खाउ ओ पेंगु उत्कृष्ट त दोस्रो तेस्रो चौथो मरासी फुकैस्न हला 00 डान चाहिँ प्रोत्साहन बिउ हिसाबमा शिरपा ललाउ छौजिन चाहिँ हजुर गुठो सफु प्यावे ढुङ्गा प्रकाशन जुई ढुङ्गा यो छौपट्टि ठो शिल्पा छिसनी सोना दिला तर छम लेखक या त चाहिँ किताब पिक्या त हे थाकुया चंगु इले चाहिँ शिल्पायु व्यवस्था न चाहिँ सफु प्यावे दका चाहिँ कथेना विश्वस्त जी फैजी शिल्पा डटकिन सुल पचवेकै त चाहिँ आर्थिक अवस्था भन्छ चाहिँ आपा झी लेखक कलाकार त होला नेपाली जक मुखना प विश्व मेमे थान लेखक कलाकार हामी हामीले गरिब होला आठौं पनि चाहिँ युरोप होला अमेरिका लेखक त हला किताब न्याउ बन्यो यो को अनदु हला रसिया संसारले डक्ले उप्पो किताब बनेपि मन त रसियन त जिन नयो खना नहोया छा धासै त मेमे चिन्ता मुरुकान छेन्यामा बुन्यामा मचात आखा पंक्ति तिबा फुलेमा बिराम जुसा हस्पिटल वन्दा तिबा माथा त छुए चिन्ता मुरु अन समाजवादी व्यवस्था शिक्षा नम फ्री स्वास्थ्य नम फ्री ने उचने उदिने फुकम फ्री जुनी इमी उल्ला छु खाली ज्यायो अलि फुर्सद टाइममै बन्यो अन उकि साहित्य संसार है हला लेव टोल्स्टॉय जुल मैक्सिम गोर्की जुल पुस्किन जुल रुस थान्या थान्या पनि विश्व तत्र नपि साहित्यकार त दु
होला अहिले बुनिपी मन्ट उठ्केन्दु अरू जोली चाहिँ वो देशे छौ चाहिँ डक्ले लेव तोल्स्टोय धाम 19औं शताब्दीमा विश्व डक्ले तरुण उपन्यासकारका संसारमा एउटा मान्यता बिल गथे रविन्द्रनाथ टैगोर इन्डिया होला अझ जुन बने बानी देखेमा मोस्टेउ लागि चाहिँ झिसँग त चोइ पिन त छु आर्थिक प्रोत्साहन बिलास चोइ हौसला वइ अलि जिङ सफु याना बने बने त इना बिबले बने पिन मन त प्या वइ अलि बने पिन आ जिन थौ इना याबले इना बिफैमको बने बानी जुल कि यल किलोमिटर थमै याना बने अझ जुल बिस्तान बिस्तान ठावै धाउ जु उद्देश्य हो ओ हिसाब पनि जिन चाहिँ तरुङ मखु 50,000 जोसा छम छौ सफै 50,000 लासा अलि मियो सफु यो हिसाबमा चाहिँ वइ बेला मियो न चाहिँ उबाट चाहिँ प्रोत्साहन जु धाउ हिसाब पनि निसन हो हजुर गुली बाबालापी साहित्यकार पिन्युपति चाहिँ रचना चाहिँ अठे चाहिँ दुनी सुनको चना चंगुदु मला चोया तैदै पाण्डुलिपि केसिमि चोया चंगुदु पिक्याम फ्या चंगु इले चाहिँ वेक पिनको ठो सिरपाल निसोनिस्नान किताब प्रकाशनीयको याना बिगु विचार चाहिँ वगु दुकि मरु छिके वन दु विचार होला आर्टिकल आर्थिक स्रोत माल होला आज ठाउँ कने सम किसान योजना जिउ आम्दानी स्रोत मरुका जिउ चाहिँ वो पैतृक सम्पत्ति परपेट सम्पत्ति दु वे आधार जी मान्छना होला नापाई जी 20-25 वर्ष जागिर नयाँ संयुक्त राष्ट्र वना होला चिफ इन्जिनियर तक जुया जागिर नयाँ टिबने योको कमेना जे उद्योग धन्दा नयाँ होला तर जी चाहिँ सम चाहिँ छुरा वाकला इन्जिनियर प्राविधिक बनुका खला विज्ञान प्रविधिमा छम विद्यार्थीका केमिकल इन्जिनियरका छुम वस्तु देख्यो जिता योको ज्ञान ढोका तर जी व्यापारी मुखका आज उद्योग चलेन जिके उद्योग चलेन नेपालले जिन चाहिँ नुनु सिमेन्ट पेन्ट सिमेन्ट रङ रोगन पिकाना तस्कै बानलाटका तर जी उद्योग न खोलियान 10 वर्ष तक करोडौं रुपैयाँ लगानियाना हजुर तर छ व्यवसाय मुखका जी छम प्राविधिक ख देखे छ क्वालिटी कन्ट्रोल ल्या छ भिङ प्रोडक्ट तर व्यापारी आम छ छिथा होला छिथा हन चाहिँ नेपालले व्यापारी त तस्कै थाको होला आज जी छम सोजा साजा मनु न व्यापारी ने त थाको का जुले 10 वर्ष तक उद्योग चलाउने भले जिउ करोडौं रुपैयाँ डुबे नन्जुल होला थाउ निमाल अते जुले छित दिका गुछि केमिकल इन्जिनियर सिमेन्ट टेक्नोलोजी के छि विज्ञ ज्यादी होला तर वो नक्ति न ध्यादिला जी उद्योग न चलेना जी करोडौं ढेबा चाहिँ जी गुपति नुकसान न जुल तका ध्यादिला मला तर वही ज्ञान चाहिँ नुगु पुस्तै त हस्तान्तरण याना मध्यसे चाहिँ छ भाषा साहित्य अले समाज नाप किसानी पेशा चाहिँ छिस लिया दियाले वो ठीक जु तस्कै बालनागो छिउ चाहिँ यहाँ सजलो थोकला जी वो हस्तान्तरण याना गु जिम फ्याक्ट्री डेका गु नेपालले नुनु प्रोडक्ट पिकाना जु फ्याक्ट्री स्योसा जे आफै स्योसा अन्य फ्याक्ट्री च्याउ जिउ ढुका थौकले काठमाडौँ जग्गा हजुर होला डाबलको छौ चाहिँ होला जिउ चाहिँ सुख ताया जी होला जिउ थौ स्योसा देशैला प्याउल्नी मेपि या सबसे या त मला जिउ टेक्नोलोजी यंक्ल वी क्यान चाहिँ नो प्रोडक्ट पिकाल नाप फुक्क रङ रोग इन्डिया भयुका आठौं पनि 20-25% प्रोडक्ट चाहिँ नेपालैबाट जिउका होला उक्यो चाहिँ होला पुसा चाहिँ जिन्त एउटा का जिम फिलिङ यानाका अथे उदयपुर सिमेन्ट कारखाना गु चाहिँ तस्कै तरुङ कारखाना नेपाली वनन जिम पुसा चाहिँ बिजा रोपन ढाइ होला पुसा जिन्त होका होला अथे जुलिन चाहिँ जिता उके गौरवता जिन चाहिँ थम सेका हो सिका हो जु पाखे जिम मोबिसा वंगडु पिने गुमिसन हेका यंकी गुमिसन खुया यंकी टेक्नोलोजी खुइडा होला न्याटा आनन्द हो कला यंकला वो ठीक जुन हो प्रोडक्ट पिकाला जि चाहिँ व्यापारिक जि या मसलिन जि चाहिँ बैंकक्रप्ट जुल तर मेमेपसला यानचोङडु ओछौ गौरव विषयको नेपालले कच्चा पदार्थ प्रयोग याना होला आ वो या चाहिँ आ जि चाहिँ 70 वर्ष दटका होला जि चाहिँ 15 वर्ष दुबले सकुल एक्सपोर्ट हुनका 55 वर्ष पिनेका उके मध्ये 20-22 वर्ष जी विदेशका अझै जुन थौ मातृभूमिप्रति प्रेम ढाउ छौन भावना दु होला अलि न्याब्ले वो जु टेक्नोलोजी चाहिँ सिमेन्ट टेक्नोलोजी न्याब्ले धुने माउका चुन जुल सिमेन्ट जुल बालुवा जुल फी जुल चा जुल उके न्याब्ले मिटेबले जु नापछको स्वास्थ्य संरक्षण फैसन नंगले जिम्मी खाइ बालको मखन नंगले 20 वर्ष न्य चाउ न्याब्ले धु कारखाना है जु कारखाना सिमेन्ट पेन्ट रङ रोगन चुन पिकाबले ओ धु चाहिँ जु छे जाएको धु कोठा जाएको धु होला ओ गु मिखाङ खण्डु धु गु मिखाङ खने मरु धु आ 24 घण्टा वे छे चने माथाबले जिउ गुली धुन जी गुली वो केमिकल रङ रोगन जु पाठ्या हुन जी फाइट प्याक हो जु पोचा थेन जु हो नपा र न्यासुने म फु 10-15 मिनेट फ्रेश हो गयो छै वो धु चाहिँ जु स्ट्रेङले वन जी होला अझ जुले आज यदि वो कारखाना जु चाहिँ न त या थे मसँग जु साजी वो कारखाना चले थेबला यो कमे जुल जी तर जी चाहिँ थौ अवस्था दै मुक्त जी के बिराम जी लासा गर्टलो चुनो जी के अस्पताल गर्टलो चुनो जी के मुक्त जी चोय छन नंगल जी का होला तर वो कारखाना सेना जी या म जे या न जे त सरखाना बंके छौ सरकारले त जिन चाहिँ वो ऋण फुला बिया देशे वो उद्योग
त्यो यहाँ उद्योग स्थापना अहिले जी चाहिँ जान्छौ सबैजना आ चाहिँ थौ स्वास्थ्य हुन ख्याले मलाई 20-25 वर्ष जी ज्या हेर्नु टका अहिले जी सबै भया जिन्या दरका सबै चन्छ आ छौ चाहिँ कृषि यन्त्रका व्यावसायिक रूपमा मक्सन छौ अभियान रूपे एचेसन कृषि छ कृषि मर्गन छन् देश विकास जिमको अमेरिका रूस चाइना इंडिया न्याथे जासं इमी ल्युने ब्याकग्राउन्डले कृषि ख यानी इमसन प्लेन देखि ट्रेन देखि मोबाइल देखि कम्प्युटर देखि हवाई जहाज देखि वो नै जिउ चीज मखनी वो देखि बिन्दन नेतला खाद्यान्न माल अर्जुन कृषि मर्गन छन् देशमा विकास जी फैमको अमेरिका छेसन दाइ जापान दाइ त इमी एग्रीकल्चर ठुली बांला जी अमेरिका वना सय भया क्यालिफोर्निया राउठा से थन खोपन यसिन छि चाहिँ हुनको 9 विषय तक जास सबै बाली अंगुर जसा अंगुर छो जसा छो आलु जसा अन्य नक्सा इमसन चाहिँ कृषि होला यानचंगरु आ जिउ नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश थायो सान्याउ भरो होला भन्छ छ इन्डिया यथन मियाचनी कौले इन्डिया हे मियाचनी स्याउ चाहिँ न्यूजील्यान्ड स्याउ हो सही छ तल बिन्दम बनायो दुरी अझै चाहिँ ठुके चाहिँ तो जु चाहिँ प्रविधि पाखे तोता जे चाहिँ कृषि लगे जे जनो फट छ बामलाउ ज्यामुखो बालाउ हे ज्या ख या मागु हे ज्या ख तर याना चंग मरु तर निहा निठा चाहिँ जिको पति ठो कृषि योग्य बुन चाहिँ मौज आउना चंगुडु वही झले चाहिँ छिसा कृषि त क्रान्ति हेको नीति कृषि अभियान यानो तका चाहिँ फार्म सञ्चालन यानो दुगु तका चाहिँ खकना हे दिल गुन छिसा खलाबला यो झले हे ध्या दिल 20 वर्ष से अप चाहिँ छ छि चाहिँ पिन हे जना दियाले 15 वर्ष तिनी दादा सबैले आवे चाहिँ जना चनु गुदु तका खकना दिगु झले चाहिँ आधा हेरिस पिनी देशे चा होलीको झोले मला छिसा गुलिन अनुभव सँगले न दिएको दु म गुलिन अनुभव कया दिएको दु अनसयबले ठन ल्यावे हे मखु अने चनी ठे चाहिँ बिचा बोलन कि मलन मला अलि वे ढुंगा चाहिँ अनेउपटि तुलना याबले चाहिँ जे आ नेवा तेसा नेपामी तेसा चाहिँ छुछु चाहिँ सुधारिया माली थे जो त्यसको यो सुभा सकुन्तला जो थन तस्कै बाल लागु समसामयिक यस जी विदेश वना ख विदेश चना एक बनान होया सेकन होया सीकन होया विदेश वना तिबन कमेना आया तर विदेश चन्दायो जी त गुब्ले चाहिँ समरको न्याब्ले चन्दायो होला जी यूएन जाने बेले महिना 5 लाख जो तलब दो होला तलब जका आ पट्टा सता वे बेले 7-8 लाख दुका 2-3-4 वर्ष जाएन जी के करोड 2 करोड तिबर दत वो देवा जना 64 जी अरबपट्टि जी सुकाना तर कल्पिन देश जना अरबपट्टि जुन छ बर थावे देश जना करोडपट्टि जुक लकपट्टि जुसान थाउ स्वाभिमान दे विदेशी स्वाभिमान त ह्या मरो अमेरिका छ जासन करोडपट्टि फु गाडी दे छ दे फुकन दे तर चित दोस्रो दर्जा मन त थाने गेम छ छक अमेरिका चुनावले जिन टेलिभिजन प्रत्यक्ष प्रसारण जिन जना हो जर्ज डबल बुश टाइम प्रेसिडेन्ट सुदा लासा इमठा यो कोइ डुका थाते आप्रवासी टकला गुमङ लेगली वे चम्पिकुले इलिगल वे चम्पिकुले सुला जाइन चम्पि करोडन दो हला इमठा छ प्रब्लम को तेन मजु मटेन मजु कानुनी हिसाबन ते मजु आप्रवासी त आप्रवासी त मन त इमी इकोनोमी चले जिमखु छाइपिन दंक जिआइपी ठोय प्रसंग प्रेसिडेन्ट बुशन छोडा डासा ठो मनु त झित मा छाड आसा थुमसन झिसम मयाउ जिआइपी कसैस बुले अपमान झिसम मयाउ जिआइपी नाबले इपिला सुपेरियर जुल चिन फेडरल जुल मगला छौ तल छित कोइ तलमा मनु यात मनु मानवता हिसाबे अठजुले वो जी अमेरिका तोटा हो वो मुख्य कारण 64 जी अमेरिका चने फु करोडन कमिन याफु हला तर छौ चाहिँ छित स्वाभिमान धाउ दैमको हला कर्पिनी चोर्छन जिया चने माले त्यो ल्यान छ कर्पिनी देश अठजुले जी विदेश घुम्ने मचना आ छुए ज्या झले जिन फोकसितम कला पास भाइ पिन दाइ पिन थ मस्ते पिन छयौ बिचायान दिमते तर अठिसाङ गुठिसा अनुभव कया दिल गुली वो ठेबा दु ढकाना धया दिल आर्थिक लाभ दुसाना छि चाहिँ वो छौ ख स्वाभिमान यो कारण चाहिँ थगुहे देशे ल्याहवया जगा धया चंगु इले तर ठाउँ कने छौ छु खन्दैया चंदु दासा पिनी वने दासा दकोन्दो नेपाल देशे छुन मरु पिन्हे वनमा न्याफनासा पिन्हे वनमा बरु बुढाबुढी जुसा या कच चनी मासा चाहिँ थमस्ते त पिन्हे छेमा त्यो छौ ट्रेन खन्दैया चंदु ओके त चाहिँ छुध्या दे तस्कै भावना भावना जेसम मसु मठु होला वो विदेश वना ठाउँ कने ख नेपाल है जिउ आर्थिक खतमे जुनुङ लगा न उद्योग दु थन न व्यापार दु व्यापार धास कटिन सामान्य मिउ जगे जे चंगदु ठौ उत्पादन मिउ मरु होला छिउटिवा कम्पनी हुन चंगदु अले चाहिँ न छिथा चाहिँ छुजल उद्योग व्यापार व्यवसाय न कृषि दु होला कृषि मठै रुङले ठाउँ कने होला कृषि याना मन त अठजुले त रहन मन त वङमको बाध्यात्मक परिस्थिति किसान याइ पिन त मलिए मरु थिबा पुला याना है सामर तासा मलाई सरकार न छुजीमा थियो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले गरिब गुरुबाट किसान त्यो ध्यान बिमाटे आ दण्डन दैन एमे थयल भन्छौँ दु छ प्रेसिडेन्ट ज्यूलाई कि जी प्रेसिडेन्ट ज्यू अध्यक्ष ज्यू छ मन्त्री प्रधानमन्त्री र दण्डन टक अनि किसान त्यो चाहिँ त्यो फल यहाँहरु उकिन थटे जिया मन त्यता छन् रोजगारी मन त
होला ओ गुली चाहिँ 40 50 60 80 लाख टाइम मनु त प्याउन चंगु जिनङ खना यको देश है होला ओ बाध्यात्मक वंगु उकिन चाहिँ छु त चाहिँ रहरङ वम्पी मखु वय मनु त थन हया जायके पदास नेपालले समृद्धि दु जाय सेकेमा दुख नेपालले आटक मन्टेसन दुख मसिन शकुन्तला जी गुली चाइनिज टेसन दुखसिलो गुली रसियन टेसन दुखसिलो कोरियन टेसन दुखसिलो अमेरिकन टेसन इमसन थन्यौ नसन दुखसिलो जर्मन टेसन दोस्रो विश्वयुद्ध ढुङ्गा छका चाहिँ बाकी मरो जर्मन अथवा जर्मन नन छौ चाहिँ तकले त अरुको देश बल्लाउ देश ये प्या होला होला थौ देश पिनाउन जायन कमेन होला मखुनी भ रसियन टेसन पिनाउन जाका याना कमे जापान टेसन पिन जापानले 2 वर्ष 200 वर्ष तक आइसोलेटेड घेरेन त 200 वर्ष तक थौ आधुनिक जापान वे न्य थवे देश चुना अब वो भावना छिकवे माल सरकारी नीति अन्यौजी माल सरकारी चम्पी मनु त नियत बांला माल आ झिठा सरकारी पिन्छ बन्नु त पिने छया उके रेमिटाइन छया वे टिबा मोजन चुन्यो गाडी न्याउ पोस्टे चुन्यो होला आ मामो हेट छपे नयाँ वो नयाँ सुख दैम खनि ने जनावर टेसन या चंगु पशु पंछी टेसन या चंगु दु उकिन देश चले जे चंगु थोर बांलो अर्थनीति मोकटो उकिन झेसन थन्यो नक्सन अर्थनीति आमा के वो पिने वम पिन त सहसु पिन त दुनिया आया थने कृषि दक्ले तरंगु कृषि जिउ यो कोही सम्भावना दु छौ जलस्रोत छौ कृषि होला वन्यौ दट्टासा झिठा देश छु यामा 1 लाख मेगावाट पिकायो जलशक्ति पिकायो छिके क्षमता दु अथवा स्रोत दु होला तर वो यागु लकस थन देशे मडु वो राजनीतिक बाटो पनि संगु लकस्टेन दु खला थिबा लगे याइ पिन दु जिन छम पासा पोखरा भने 3 करोड दाम फोकल छौ जल विद्युत यारका वो थिबा नकु गमले अन गमले 2 वर्ष डेका उनका वो हारे जुया 2-3 करोड रुपैयाँ वान्छ या ल्या होला हजुर होला वो याइपी मनु त दु थिबा दु लगानी याइपी नन्दु बुद्धि नन्दु विवेक नन्दु ठौकने थिबा समस्या मको टेक्नोलोजी समस्या मको सिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक टेक्नोलोजी कने होई छौ कारखाना खोलाय माल कने टेक्नोलोजी फुकन रेडी दु देगा चनि मा अवस्था मरो खाल तर सुजि माल राजनीतिक व्यवस्था बांग्लाउ जी माल होला अन्य पनि जीव नेता त चाहिँ बांग्लाउ इमिन ने जुल लास इमसनला किसान टेटे हेल्प याउ होला सुनान लगानी टे इमु लगानी सुरक्षा जी माल आछिन 5 करोड लगानी अनि छु चाहिँ 10% छि डुबे जुल सुनान लगानी हजुर होला आउन चाहिँ हन मजदुर त ओले गामे चम्पी मनतल वावे तिनी जितो थमाल वमाल लगा होला कारखाना खोल्यास मजदुर टे ठुली समस्या उखुन सक चाहिँ सुरज बैद्य होला हजुर बोला क्षमता नाड्यो नेपालीमा मगला उठे वेकल थाउ जिना ओहो ठोला जित तस्कै झन्झ जुल होला बरु थो व्यापार फुकन तोटा आनन्द चोनी मास्टर बोल छा मजदुर टेउ छौ प्रब्लम होला उली दुख बिउ सरकार उली पेल्यान चोकदु ताबले अन्य पनि धनाढ्य व्यक्ति त होला ये थन जाया ठाकुर लास जे थन साधारण मन्टेसन छु जाई अरु जुन तकले फुकन दोस्तेन छिउ नेता त राजनीति ओके राजनीतिक व्यवस्था बाल्न वल लासा देश नेपाल देश देखेर छुए थाक्नु गुलिना आन्दोलन त जया चंगुदु मला यु पाया नीति धका थी व्यवस्था परिवर्तन जया चंगुदु तर अतिसा निकास प्राप्त मजु या चंगु इले चाहिँ गुलिना चाहिँ बांग्ला तस्क तैजल धन चाहिँ जिन थाय न छि सन्तोष दम जिमा छुडु के कला नपा जिनेवा वर्ष खलामरु पेमो मनु चुना मिटिङ यामरु आला छि चाहिँ हजारौं मन्त्र चुना मिटिङ याडु प्रधानमन्त्री त न क्रिटिसाइज याडु होला थन्यासँग व्यवस्था भएनु कुला थुके तो विस्तार हुन चंगु तो 10-20 वर्ष परिवर्तन जिउ चीज ऐतिहासिक प्रोसेस का प्रेसिडेन्ट साउन्सिन 250 वर्ष दत छिटो कोटले त हन 250 वर्ष मेउ लगे जिफु तो हन जिउ चाहिँ फुकम मनु त समान जि त छौ चाहिँ साम्यवादी व्यवस्था भएट गु साम्यवादी व्यवस्था छा रेचु नाछ अन शिक्षा न फ्री स्वास्थ्य फ्री चिन्ने तुन्त धन्दाइ काम जे अनचना भए सबैसँग चाहिँ भगेन भया जे समाउन पेम ल्यायो कला मस्त निमजन त्यस्तै बे खर्च मजु अन्य व्यवस्था बोल लास छिउ देश बाल्न नहुने अझ जुनि राजनीति दकेना प उकि राजनीति लगे जी माथा राजनीति दर्टी मको राजनीति नीति हुन बाल्न नीति उके लगे जिया बाल्न ल्याउने मा स्टेसन छिन सेनाइमा थंगन जी नेता त फोक सडक आन्दोलन प्या होपि 90% होला फुकिसन टाइमको गुमन जान तोड फर्देन वेपिङ क्याम्पस र तछन वेपिङ टीचर त दाइ वेपिङ अन्य पिन राजनीति नेता छन् जिउ सेना छन् उके तर बुलु चाहिँ छि खौ ल्याउन नास छन् अवश्य न नै थिने हजुर सपाछि सना खलबला हियागु मनला दहे दनिला तर जिउ ई चाहिँ मजुइटुङको गुदिया चाहिँ छिन ठाउजी राजनीतिक विशेषण खलाबला जुल देशीय परिस्थितिय विशेषण खलाबला जुल नाप महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशिया बारिना छुख कना हैदिला आवेका ही प्रेरणा गुचिसा भाषा साहित्य त सेवा याचना दिगदु थसन छु सिर्जना याना दिगदु चाहिँ नेभया दिसले हस सुभाष सुन्दरलाजु आज नतै राजनीति केमिकल इन्जिनियर 20-25 वर्ष थय प्रविधि होला बया जिया गुमे स्वदेशे गुलेम विदेशे 15 वर्ष न्यासिन जित गिरिजा प्रसाद यो होला गुरी होते प्रेरणा बटबी चेउ बान्नन जुल बने बान्नन जुल होला विमल का तामल का छन्या पिन विश्व पिन्ना प संगते लाट होला अथे लान जित चेउ पटिपटि बने हुन याना अले वय सिलसिला जी
चोइला तस्को मसन छपुनी पुगुने गुने कविता चयो याना आज सको देशप्रति माया ने छौ चाहिँ जिन कविता चयो पढाइला सको देश जित गुलिय सको मिट गुलिय नेपाली गुलिय छाजी ल्याएर हजुर जितय जिगुडे सको दे जिगुडे जितय थनया लखय फसय जितय थनया वन जङ्गलय जितय थनया पशुपन्छितय जितय ठनया चुकन निबाहा गणदै भगवानय चैत्य थना जितय मणिचु डकले गुम्बाहा अटिपा वन पुण्य थै सकोया जितय थनया मनुख अटिय गुलिद मनुय हलिमे सकल गण थ सकले मधुमे बकत गण स्नेह हसिबे मधु छुङ्कल जी देश विदेश चाहेला वे जित गने कत जित मोर फुक अफ्रिका वसा हला हाकपि मन त न थ थुली माये अमेरिका वसा उलिए माये मन त अमेरिकन देश हला अमेरिका नीति विरोधी खजी तर अनि मनु त हो हला व्यवहार तस्कै बांला इंडिया हूँ इंडिया ने उलिए बांला चाइना हुना वे चाइना ने उलिए बांला अफ्रिका जाते हलिमे मनु त न्यापले छौए चाहना शान्ति सुख जिनिपा मिटे गएख आज सबै चञ्चना हला वनचना पटपटी कृषि याञ्चना पशुपालन याञ्चना पशुतरमा याउ हला मनु ढाउ चाहिँ पशु मनु जगमको पशुतन मनुएख मानवका हला आको तरकारी पिन चना आज तरकारी कृषि चाहिँ छौ चाहिँ विशेषता छुरा छ देशी भाषा गुब्ले मटेक बिखारी भाषा हला जे आलु पिउसान छो पिउसान तरकारी पिउसान हला दचे छित जिम बचा गोलबेर बिहा ओ गोलबेर अर्ग्यानिक को भाषा मरु कचक नसन जिउ बजारे जाना यो गोलबेर कचक ने फैम कछु फासिनी छौ के यो कोही भाषा तै तदु जिउ छौ अभियान भका गोलबेर मिया तमी जिउ मकी गोलबेर थन्यौ निक्सम पि मा भाषा मरसन गोलबेर सहर का के नौ कजी आमन त्यसं गोलबेर भाषा मत गोलबेर सै मको जिउ ठिबडु बेजि रका ते फक्को म्याक्सिमम अले उन्नल के मन त बिरामी थौकने हस्पिटल जासन थुली मन त डाक्टर सहिबले वय मसुका छुरु औटका थोटेसा रे झिउ टेस्टा का तिनी छिटो वासबी थन्यो चाहिँ रोग प्याउनु अर्थ जुलिन छेसन चाहिँ कृषि यामा अर्ग्यानिक यामा हला अर्थ जुलिन चाहिँ छनु देश बने जि छिके स्रोत साधनीको देश चाहिँ छौ राजनीतिक वातावरण बाल्न वल्ला आशा 5-10 वर्ष देश चाहिँ बाल्नै फुक्कम नेपालले सुक आशा के वो बाला गुन हि चाहिँ जिसा खनि देमा वो हिके चाहिँ जि म देमा धका दक्ले लिपा बस हकला सुकमी भाजु मेजु पिन्ता छुध्यादी टेलिभिजन सोया चाहिँ यो कोही को हकला तस्कै नेपुको खला दत सकुन्दला जि चिन्थना है दिला जिउ नुगयो खकन्द त जि यम गुरु गिरिजा प्रसाद याउ तस्कै बालम थ समालोचना किताब हरे थु बोने भले बोनी पिन्तन उलिए नै पु चोइ पिन्तन उलिए वेकलन चाहिँ समालोचना पतिपति छ भने म तन चाउनु दुथ चोइ भले जित तस्कै बामनाको कृष्ण जत गिरिजान तका अले वेकल छुरा जिङ कृष्ण जन बोबियो मखो छु खाले चाहिँ बाला खाले थन त हाकु दुसा वो हाकु दो बच्चा मिले मजलो लिकन सोजको तयो ख ल छ झन बाला माटका अनि वो दुले आठो टेलिभिजन सय चम्पिङ जिउ खनेना दिउ पिङ सकित यको सुभा छिक्स नेपाल भाषा बने यान दिस हला नेपाल भाषा चेउ यान दिस सहसा म सहसा हला साहित्य ढाउ तर चीज ख साहित्य सुख साधन ख हला साहित्य बन के मनते मने आनन्द वइ दिबजे कमेन्ट मा सुख दैमखु हला देवा मा म्याट देवा मा त दिवाई लागि मखु हला थके दु देवा बालौ समाजको लागि साहित्य लागि खर्च दिस वइ जिम पटपटी कोटा यान्चनहरु सिल दासै फुकैस्त छका हाकन जोजलपा हजुर जेजु सछाय दिला थुलिमा चाहिँ खा बेका दिला के नि ते चितन एकको सुबा देछ न सुबा चितन एकको सुबा